Eduka y'obumo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka echolide ili kubwatuka chirangi cha Crown Paints eyuere company nambe yemo eyokorose chirangi mense yiga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira sokoro isya ebintu biria bikomanya seka ngo kwanira chirangi ejo boyiko chire chichi brand ao ejo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao punabono mbabwata chirangi cyo wakwa imeye nyumba iziko ye nyumba chire chikomentera nibwa amavuta yani oil na buigo chiriya chia mache inyuranga chirangi chiga nigo chire kurwase chire cheri guririke iriya gatigati bwekariguri iriya bantabati buigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo bwochoganya chirangi wikabunuraganye bwochoganire erangi yiga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na bwokwege namuna ekale aho watagete nigo kwayanyora bwikirano tutarire rero elibwe nyorere abamanyi aboigo enekenga enyumba yao use asomanyete use chire chibiasara nchibwa tokorelekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego tokase enyumba ya Uhuru Complex imeyumuchuri gobusongo eyuerange neduka ya Safaricom mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyuere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simbwe trase chinamba chabo 0111161500. Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Vipi, mbona mbota hapa? Nini shida? Unajikuta nani mshikaji wangu? Yaani unaweza ukavaa ujasiri kiasi cha kwamba unaweza kutoka na wadogo zetu kwa mada zetu ambao tunawategemea baadaye waje kuwa watu wakubwa, afu unakuja kuwachezea kirahisi. Oya, omboi. Sikiliza nikwambie. Bi mkubwa anapata tabu kinoma noma kumsomesha ubinti. Si unanielewa eh? Mimi napambana kinoma noma na kaba huko mzee kwa sababu mdogo wangu mimi aishi vizuri. Afu boya mshamba kama wewe unakaa na pumbavu wenzako mnashawishiana kuja kutongoza dogo zetu. Hivi si wangu, naomba nikuulize. Kuna wanawake wangapi uko wanajiuza? Mpaka wengine wanatimuliwa katika madangulo. Serious, unakuja kutembea na mwanafunzi? Mwanchumo ligera Chinsa ni Inye chia bono maragoba litukeliga lya Jumatano chitariki 19 esa chomotienyi o gatano limu mwaka wa 2025 na eke ne Ekeonga Chinsa Inye asenjere bwikira no chini ngoro kwaro ni Ototo nyingiri kuransa zambe menyerio nigo tokubwatranere Wilson Makoli na mwanchumo ligera nigo tokuchaka yamo aseyamo ngana gwichania ase aborokigwa abeskuru iyoboroso ya metamaywa abale ngoro wase chigosoli ime yechinza mocheke birigo banyaka bakonyora gotwa kubwatrani wono basukano chinza mochia metamaywa banyaka bagotigero chingoma chintindi na kubwatakana amona kiroli nigo banyara kobose abo niko banyaka bakumnyiko goje nyegitali ao ime yomochie okeroka. Banyoro mo basukana kera bana kanyoro baikire gari eko baikia